An-Nazm Alfiyah Ibnu Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairan maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Bilafzi munjazi wa tabsutul badla biwadin munjazi wa taqtadi ridon bi ghairi suhti wa iqatan alfiyatan limuti wa wa bisakin haizun tafdila mustaujibun sanaiya jamila. Bihibatin wa firali walahu fi darajatil akhirah. Oh, mohon waga lur kula mohon di subscribe karena subscribe itu gratis. Kalamuna mabzun mufidun kasakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim waridu kalimatun wa qawlu'a wa kilmatun biha kalamun kajua lildari wa tanwini wa nida wa Allah musnadin lilismi tamyizu masobi tafa'alta wa taswa yaf'ali wa nuni abdila nafi'u yanjali siwahu maharfuka halafi wa Lur, kula mohon di subscribe karena subscribe itu gratis.